Dobar dan iz prelijepog naselja Pritoka. Sve se zeleni, ljepota. Tako da sam došao pokazati jednu prelijepu malu kućicu koja je izvanredna i mislimo da je nešto baš zanimljivo kao vikend ili manja kuća. Pritoka naselje je pored Bihaća, puno zelenila, nekih otprilike 3,5 km do centra grada. Kućica je 9 puta 8 metara, znači 72 metra kvadratna u tlocrtu i nalazi se na parceli od 684 metra kvadratna. Ova kuća ima građevinsku dozvolu, urbanističku saglasnost i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju objekta, što je prilično rijetko za objekte koji su nelegalno napravljeni ovdje na kantonu, gradu i tako dalje, iako postoji mogućnost da se napravi legalizacija objekata. Ovaj objekat je već napravljen po PS, odnosno po svoj projektnoj dokumentaciji. Ova kuća se sastoji od par prostorija, potkrovlje je nezavršeno, ali bitno je da prvo pogledate, da vidite kako lijepo prirodno okruženje se nalazi tu, tako da čovjek koji god bude, ili gospođa ili porodica koji bi htjeli jednu vikendicu, kuću, mogu jako jeftino da prođu pri kupovini ovog objekta i na taj način da sebi obezbijede jedno fino mjesto za boravak, duži ili kraći. Sad ćemo polako da uđemo u ovu kućicu koja je, na kraju nedostaje fasade izvana, ali to je jedan manji bitni element trenutačno. Nova stolarija, kompletno sve novo. Po tom pitanju kuća nije kompletno završena. Dijelovi su kao ova soba su završeni, ali mislim da postoji mogućnost uvijek da se prilično jeftino to se riješi. Voda, struje su razvedeni, centralno grijanje također, koje je jako interesantno da se postavi ovdje. Kupatilo i pripreme za kupatilo su završena. Ovo kupatilo ovdje možete vidjeti samo, ono je već gotovo, useljivo, da se može odmah koristiti. Priključci vode i struje su tu. Kao što sam rekao ranije, razvedena voda, struja, sve. Sad ćemo ući u dnevni boravak koji je prilično prostran, te može se pogledati kako je to prilično fino napravljeno, ogroman prostor gdje se može staviti dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Tu se nalazi i dimnjak koji, gdje možete staviti šporet, izduvni gasove, izbacivati van, te staviti potencijalno neki način grijanja. Pošto su razvedeni svi mogući priključci za centralno grijanje, tu se može staviti peć na pelet ili nešto tog tipa kako bi se mogao ovaj objekat grijati. Mislim da je jako interesantan objekat sam po sebi, jer njegov odnos cijene i kvalitete je jako dobar. Uzmajući u obzir da postoje svi priključci, te na taj način nemate nešto previše da se skirate. Gore idemo sad na ovo potkrovlje koje je nezavršeno, u roba u stanju, te je moguće od njega također da se napravi prostor u kojem bi se mogli imati 2-3 spavaće sobe i jedna soba za zabavu ili hobi. Mislim da ovaj objekat trenutačno jedan od jeftinijih objekata u gradu Bihaću, odnosno okolini, uzmeći u obzir svu moguću infrastrukturu
koja ovdje postoji. Pored tog svega, ja vi kažem, ovaj dio grada je jako interesantan zbog svoje prirode, zbog prirodnih ljepota, a u isto vrijeme relativno blizu grada. Tako da, mislim da je interesantno. Ako ništa, doći pogledati ovaj objekat, jer ima jako puno potencijala. Sam objekat i građevinska dozvola su puno jeftiniji nego da samo platite da vam se napravi nešto ovog tipa. Primjer tu ću vam reći zato što građevinska dozvola i sva dokumentacija plus materijal su sigurno puno skuplji nego ovaj objekat kad se pogleda i stavi u prodaju. Tako da za ovo novca što kupuje ovaj objekat ne možete ga završiti ni približno blizu ovome što je trenutačno sad, odnosno ova faza završenosti. To je samo po sebi jedna velika ušteda, uzimajući u obzir da je ovo sve relativno, da kažemo, novo. Od krova do zidova do stolarije. Mislim da je ovo odličan deal za kupovinu. Za više informacija možete se obratiti Agenciji za nekretnine Novi Dom. Možete se obratiti nama, znači na brojeve telefona koji su plus 387 za Bosnu i Hercegovinu, 66 885 399 ili plus 387 62 708 427. Sad ću vam uskati i podatke da vidite, znači Agencija za nekretnine Novi Dom. Sve informacije možete dobiti na brojeve ili na našoj web stranici. Slobodno nam se javite, tu smo da pomognemo. Slobodno se posavjetujte, ništa vas ne košta kupovina preko nas, tako da kupci mogu da razumiju da Agencija za nekretnine Novi Dom ne naplaćuje proviziju s obadvije strane i ne mora da se sekiraju oko toga da li će kao kupac platiti proviziju. Provizija se ne naplaćuje od strane kupaca, tako da mi nismo agencija poput nekih drugih koji naplaćuju sa obadvije strane. Slobodno dođite ovdje, uživajte u ovom našem lijepom suncu, našem lijepom okolišu i ovo jako jeftinoj i odličnoj kući, vikendici koja može biti vaša za mizeriju. Ugodan dan, uživajte, puno pozdrava od Novog Doma.